public thấy đấy. For the beginnings, ang mungkin Lipika and young Eddie, not tabuk, a new actor and a friend no. Banyak ang bon recommend kemen is by mana amu ke uno saya tinan saya tunggu tangi ke by and bo busuk tam sanai nervous thay mía bậc học vi sinh bông nó sẽ ăn xin nervous tăng hình cái ăn xin bông nó recommend kemen ban hay nó tam ông nó bật tin result nó cả bel khen sao ra khang obviously sao ra này ông by ekdom sweet memories actually wang my memories sing ara silong thang ka kang ma team tong jot na jani ja hanya drama and yeah tipang I miss you so much am sing ha bai ka New Year ni tinini hai salo kabak ma music video release hoga so norok ni go tinini hai date no release hoga so norok ni music video release hoga mane bahai hope khlai tinini hai salo ta kabak ma music video release hoga ke norok ni je TWNGSA LAMA tinini no same date no release hoga so norok ni o music video no success eba bahai jarate hope khlai je norok busu jarate nukurang na hamjagroi mannai ya ko ang mo no video to release ng khatin no machin mo joto no nai thun joto no feedback ka ham phai thun engine mo nai thun no sing jang ge sing sa ka ham ka hard work khai ka ang ma klai kha dukhu mang kha wa tu bising thang ka sa ka sang mo jaro khai ka dukhu mang ti khai ka lum ti khai ka and ba furu lum jak ang sa ko so khai mane chi result tabuk audience busuk ke cha za ama si jing mane tam sana result ta jeman jing ka ba hard work khai exam report mark mang khai jing khushi ngo ta audience ya ko busuk khushi man am sing ha bai hello everyone I'm Aditya Dev Burma actually working with Khathansa production and onek emne to
kaisa muchung mani no je future of borok bai samung khani nei and of course borok borok approach haika and thanks to by Sharmili tai borok banu especially bin take recommend haika obviously and also she bin baratam sanai like expression queen as everybody no jojon samano bo expression queen kaisa tai bini samung to no nu bai khana jotono এমনি তো অনেক নাই থক ভিডিও রব অনেক কামকে অ্যাক্টিং খাই হব ওকে এক্সপিরিয়েন্স হব না শিলং দ্য ফার্স্ট ডে ওয়াজ ভেরি হ্যাকটিক এমনি তো আং ফার্স্ট অফ অল লুবি তো থাকা ন কংরাইং থাকা আং এমনি তাই জার্নি ব আসকে লাইক উই ওয়েন্ট লাইক অ্যারাউন্ড 9 পিপল 9 জন থাকা ফার্স্ট ডে তো 13 আওয়ার্স maybe 13 hours some traveling khaika some shogoika and onek kaham no tai also thank you all media for coming today and লিপিকা ভাই ফার্স্ট টাইম সামুক তাঙ্গে বাহাই ফিল bobe first time ang onek to kaham no bo emne to onek close no jeng agin chimna onek close we know each other tai talented very talented dancer tai acting wasan kam khayo so boba as ne kun problem liya but very lucky and very happy je ang boba samkhai dong tai tam sanai is perfect জরানি আগলো খাথানসা প্রোডাকশন হেন হাইতে এসে লিপিকা ভাই কি ফিলি ফাইতা সো পুইলাও না আপনা তো ইতাম রিঅ্যাকশন লামো ফিলস kedek ma jora degi to him maya mane binles kan to kabang man khlaijak pia ba bobai ang comeback khaina ni ni tangi om haike leiding tong khai man le ang kaisa like bono boto sosmen thanda then romantic no khayo do apna or romantic song kisa different agi ni lai mane je ang wa samung khai man lai ang abono na nasing tong mani a jora non nasing tong mani jefro kicha script মানে কিসা মডার্ন দেন বিনি আগিনি হলাই কিসা বন ডিফারেন্ট দেখাই মান মানে না সিং মানে বাগে অমসক লেখা দেন আং বেলাইকে তারমানে হ্যাপি নো বিকজ নট অনলি এজ এন অ্যাক্ট্রেস খাতানসানি পার্ট বো সো এভরি টাইম যেফর মানে আং কোনো সাগাকে ওয়াইসা পন হি হিয়াকো তো আপনি বাগে বন তো বেলাইকে ন হামবাই বা হামজাগো আপনি বাগে অমসক লেই দেবে তকা মানে কিসা কতাল তো মানে বাগে খাথানসা প্রোডাকশন মিউজিক ভিডিও মানে ন কিসা না কিসা ইউনিক তং নাই সো ও তংসা লামাগো তাম ইউনিকনেস তো और तब आज यूनिकनेस नि कक सगां के अब आं साक तो साइमे दो पब्लिक रो जदि न यूनिक खे नुबि दं गां बेलाय कि हामबाय रो पब्लिक रंग एंड आगिनि हलाय और किसा डिफरेंट बत यूनिक तंग बानि गां के केमिस्ट्री जेटा बरक जे हिरो हिरोइन बिसिंगो जे केमिस्ट्री तंग ना माने अब बेलाय के लाइक एकदम नेचुरल जेटा अमहाय के नुकजागो देन सीन जेटा सीन तंग माने जों शिलंग शुट खालाय जाबा किसा त्रिपुरानि बायरे थाङै खालाय के तामनि गांके आनि वान सङ गांके सिनि नट ओनलि त्रिपुरा आं फादर हासनि बर न बचिनि ककबरक न फुङा मुसंगो क्वालिटी ते सो आबनो खालाय जा गांका आजागति किसा सिनारि बो किसा डिफरेंट का आबो गाय ताय गांके तो जे कनिनि यूनिक कैरेक्टर माने तामनि बंग जे एक्सप्रेशन I think not go kisale when he like juda kai nukhna yeah abono kisa uniqueness tango then kaisa romantic video no story khlaya oi bahai ke flow li thangai phunungna ni abo kaisa ma wan soga tar mane no buskango na cheng mani nukhna aro kuno kok saja gya kuno khlai ja gya piaba puila ni simi joden paithak jora na ke bujui thangnai bo mai ke khlai ja tar mane kaisa books mane tar mane no wan suk sidi teng salama kaisa story abo books bisingo se so books ni khloka habai thangka nu तब बो पब्लिक बम हाइके बुझि आबो तो कमेंट सेक्शन नाइरो नाइखांगे बुझिलाइसि नाइ बमसा खामदाका बुझिलाइसि किसा किसानि परे आसक सुपारहिट किसा किसा रोमाने आगला तंसा लामा के ओ संगनि टाइटल के तामनि बागै तंसा लामा नाइ दो लाइफ नॉट ओनली कपल जे साबरक फानोते आचाइ खांगां के इफ लामा तो गंगन तो
पियाबा कायसा लामाओ न जदिन तंगै माय हांगा के गोबां मा बर'रक डिस्ट्राक्टिं गो माइंड चेंजिं गो सो तंसा लामा शुद्ध कपल न बिलं खाया बा कपल न डेडिकेट खाया तंसा लामा कक से एमन जे जों आसाय फायखांगे कायसा मानयो न जों फोकास मा तंनाय कायसा लामायाव न जों मा हिमनाय हामतुन हामेतुन कुनु शॉर्टकट या सुजा honest जेटा genuine kaham kerengke thangani ahimnani aban bagina title remani so but orang ngi tam phonu jaka kaisa young romantic couple borong ni kaisa chemistry then kaisa couple rong dating khalai am suk blade fiaba jodini bishing ni khuri nai khang ke angnon saikika teng salama emon word abo जों आसायखे आ लाबा तों साउन थाङै आ जे आसाय मानि परे जों बर' थाङाबो जों थायमोन अबना आजागानो थांनाय बायथागो दिनै जेहेतु बिसि खोथा नखरावनो खाथानसा प्रडाक्शननि बाखाखै ताम उइश खालाय अबनो मुसुं माने आं सगां रिलिज खालायमा खामु 2021 no पियाबा कायसा खाथानसानि ओंगै आं ऑडियन्स रंनो आमसु खाथानसा फेमिलि नो हामजागो आमसु कन्स्टेंट सपोर्ट जेफ्रुन होयता आं तंखा आबुन होयता पब्लिक रंनि हामजां उमाय खामु जरा फायमानिया सो आं मुसुं माने पब्लिक रंनो निउ इयार कायसा present klaya nai sambung so iko klayga then jotono no ang bisektalni belaike khatung maya faro hamdang maya faro omo haigena support khaitongni then boro yango ketal face tongo hopefully hamda kana kabangma agi bosanamda rocky tongo mithun tongo then agi ni kesam takbo tongo so ang te kaisa tiri omo kushenungi manu ketal tang itu kangke ang omo musungo je जे कहम ने बिसिंग होते वो कहम को फाइ बासाय मान फाइतुन क्वालिटी फाइतुन सो आं बनो रुतु खाने बेलाइके लाइक ओनोका देन आं बेलाइके बनो हम बाय मारे होता नि जे सामानि जे क्लाइमानि आं जे वान सो माने अब उससे ज्यादा उसने अच्छा किया मेन बाय तो आं ते सानान थांया बिकॉज एवरी टाइम में कहम खलायो देन हाइपर क्या सारे सुनो लोके तांगि शेयर होखनि मानो गागे अबनो बनि बागे दांते को सानान थांया She is very good expression queen sinizago so om hagen hamdang moni tongdi then boro tabo ketal mono hamdang moni tong omono request klaide and happy new year tulung ni aso super hit ni pore TWNGSA LAMA bahay feeling tini onek din ni por tini release amta Meleke no tong thoka te bosor pai mani ke tulung tuloi pai kha te cheng mani ke TWNGSA LAMA ba cheng kha kunani no ani favorite jamo meleke no kha tong thoka ani bosor ka ham ke no cheng ka ka je tulung hit dong mani ya kono joto jaga no parmita dia ni je khna mani ke o TWNGSA LAMA bo tulung haike de hit dong na kene no joto kaini re jamung no lama alada kaisa ke romantic te kaisa henge masa thoto but jeng nu go je romantic no ke jeng asa buino express khlai chaya joto jaga no henge masa thoto henge je kuno chini party srogo phanong kha je kuno celebrations srogo jeng mostly khana ko go tabok to celebration ni jora saga henge kale baring thong new year christmas joto celebration ni jora ba henge tulung te kisha yang agong tam sanai hiligi tong ma hai yang po hiligo but still masajang nai no ke jeng dakti no views bare mani nukjago ka tini to 2020 lai mani apna 2020 ka 2021 to romantic by jengka keno je lukurok nubi tong nai borong na tamo message rona musi message singke to jeng to 2020 to bahai ke lai ka jeng to na saima no belai ke no unfortunate hai joraro covid-19 ni bagai jeng amse samung de khlaina tongman actually 2019 ni project no tongmani but jeng covid ni bangai no baire thangai maliya de kisa delay ngai thangka haipa no 2021 amse kaham ke start nka te khasarangka ke joto no 2020 to ham ya kena like na but jeng joto no try khlaina 21 kaham kurung ke no ka situng nampai Uduma zorane yabolo nini kutik khorong bai haino haite isa romantic song nukha hambai so bahe feeling kaham no feeling ka blai no tong thoka o jaga thanks to Khathansa production
borongni bagai ko sujog subida mangka rosamna bagai borongni bagai emne for a very long time by Sharmili founder of Khathansa ana samani baluka bini bagai kaisar samung resab dehne so bini bai tani kaham relation na tongo kaka it's a good way sang chengiri kata chini music ni through kaham no 2020 2021 sampai kan kau jaga tu tabu kaisa tini kepang music video release sama kan narak ni romantic music video ni narak kusum jarak tu fox klay अच्छा kaham no hope klay because promotion mo kaham nungka nake kabang ma bor rong na share bo khaima nukha and Khathansa ni bagai jotono na mana singo when some video comes and je cast the actor and actress actor Eddie both debutant so bono naina bage kabang boro excited at the same time Lipika the actress bini bage bo jotono na singlai na tongo because she is also like boro rong ni mane favorite so yeah video ni kabang kaham no reach paine and jotono naile dita nemo naidi maithak jorago tini je hoto bishikata tamo wish khlane lukurong ni bagai omon wish kayo je kabang ma artist rok o jagao bongni blood sweat tears jotono roi o samung no khlai tongo and o samung ni uklogo tabu nuk jagai tongo cast simi se but uklogo kabang bor rok samung khlai tongo so jotono no respect khai hamjama roi mane video katal phaiga ba criticism to khlaile na naithokya jotono salane hepano jong haigeno support ma khlaile ne hepano in a good way and bus kang kabang ma artist rok te bus kang phanya ni musung jagna and it's a new year new opportunity and tabuk to digital age so kabang ma bus kang je phai tongnai rok singer kiba je kono industry ni bor rok sana musung je yes jotoni no imang purangnai just khlaithani amsunota and je khlainai rok no bo je khlai ung tongnai rok no bo good wishes ready amte heja so jotono palka tonglai amsun ka so to as a crucial biang no as a actor kabang ma nukha nini kabang fan following so kintu aboni yagolo ko nung tame as a cinema therapy jaga music video jakha so o samung sujarate tabba fairlai male nini bagai an bagai asuk fairlai mongkrei tamon ke ang age puila je phurung simi start khayo jokhon ang acting khaina phuruk acting khayo apruk dara camera khayo khang je phuruk acting khaya apruk ang mangse cinematographer rok tongo an bagai asuk problem ngia Khathansa lama bobo jaga o tipura ko sinte shutang ka dake khata shoot de shoot to Shillongo jong 1 week khaika amon pore kisa shot Tripura o khaika paithago sini lukurang na tini je hoto bishikata leta mo wish klane happy new year jotono joto kaham korong tongdi ke amno tini ni hoto borong ni premier show abon nugoi no bahai ma to paje o video busuk jarate lukurang na hamjak ma ba borong ni hamjak mo khawai First no furukang because ang kelagi thang a video seriously aske nai thuk jaga chengraya and audience rok bang kha khayo nai thuk jang na hnai because music and the direction dressing edit first time khai tong go kaham no khai kya bo ang to agi furupan sai man bo kaham no khai nai hnai ba ang bises tong am dai ta and sing iko bo lipi bo to nor sai man no ha da ba expression queen hnai chine jaga bo kaham no khai ka bye thank you so much nang chung chini boro rong ni bagai am ta hai video tui hai ba gai bai no pai play ham bai and norok joto no am dekna support khai tong di Khathansa production je sung simia je artist rong na je tipra Kokborok ni ko khai tong nai rong no noro am dekin hamjamari tong de जों दिनै अजागावा TWNGSA LAMA प्रिमियार फाइ
नायनो बागै फाइमानि नायखा बेलेखायनो नायथक आं जों जतन नाय जाजाखा बेले स्टाइलिश भिडिअ मडार्न एन्ड ड्रेसिं रक लोकेशन रक एक्टर एक्ट्रेस रक माने जतन पारफेक्ट नखा गांगाय आं साना मुसुङो जतन न नरबा थाङै नायदि TWNGSA LAMA तिनि रिलिज खावलिदि बेलेनो नायथतक नर जतन जाजाङानो तिनि र कास्ट दङ लिपिका नर जतन साइमनो बट क्वीन एक्सप्रेशन क्वीन ngasini edit dong boba belena kaham khaikya luk srok jatna hambai Puila Khathansa na hambai rio je orain bai khaman bagai and te kaisa ke belena thoka and aditya no to ang agin simi sinio ani friends inge obviously बहुत talented no and lipika to obviously kaham no ke kana thoka video ke moreover like costume by like location je tomani amo matching khaika ke aman bagi kisa ta mane pleasure ngota neran bagai ke so but nengke direction and cinematography obviously it's too good so nengke ang sauje joto je nai tongne rotabuk Khathansa production thangai YouTube channel thangai naidi and share khaidi asam sana tinini music video nai ang belai khano nai tok jaga because of music video ni jefor shooting choli tongo ani bo tongmani no but ang thangmalia prepare ungmalia ba thangmalia so editing furu bang bai ni login tongkha nokha bini samung rok bahike khalai ang belai khana nai thok jaka to kha khayo next time hoyto bai tabuk romantic to gobang mano bini channel lo nokhoka open kore hoyto dance ni video bo norok nai man nai TWNGSA LAMA sung to tak premiere nai pekha belai no nai thoka norok akha khayo norok joto nai thok jagan henai ar oro ang no dress ruba so kha khayo norok dress banai thok jagan henai tai to tapsa jara dei anu to gobang kutuma jara ro music video ro designing ro khai moi te tong saimia tapsa jara de koita music video ro designing khai Jeffro ni simi Kokborok industry chengo afro simi na ni design tongo but ang officially ani mong roza gya afro ang rodi bo hne bongna pressure ya by dress to tong rang nai hne phai ang ri horo haina kono payment bonare ga bong thane buy hne phai ma ba haina ri horo but officially phai mane ke early exactly moi to kare danga nono khatang ang na thik officially phai mane amon se sekang to movie of hijack no bukha movie of ani dress tongo amone sakang kamazaga hote bag designable kuno kare but regnai rok jeta kanmani aro heroine rok aboto no angre mani regnai rok mamang no tapore tabuk buskango je movie phai tongo oro mokhang oro ani dress tongo bangla film mukhush oro botongo nono khatango aro botongo lipika bai abhishek epore sorobini album rogo recent je chakma song khaimani aro botongo muto se khare nangan tabuk priya sini tulung singer paramita ni bagi bo khlaijak tongo boni bagi jeta khlaimani unluckily bota kuntu se release khlaya ko ang bono malai brum sanga nang bupura bo release khlainai hanai tai rok tabuk saktai muito kering tangha but khlai tongo connect no tongo pratekta obo taman sanai Kokborok industry loge connect no tabuk sakto hambai Jotonon Happy New Year. Tini chungora Khathansa production ni premiere nai phai TWNGSA LAMA. To abo nai mani pore ang ani personally ang je abon nungmani view dani khob nai thok jakhang haisi. Tamnani himba oroni je jotono like nini singing thong nini dressing thong ba je babe concept no to bakha romantic ang khob hamjaka and te kaisa ko angora alada ad client musugo abong kha nini je especially je chala ek ta male actor boto boni katal mon boni first time bo debut ri tong ke bo boni katal ang katal je kono jinis no like nini actor phanang thong ba nini katal concept phanang thong je kono jinis jori katal engla abna khub hamjago aina abna khub focus buklain baki na amsang naiya to abona honglang khub kaham klang ayo because abo kisa katal jinis pai mane to nai ne khao chalano bang khub nai ne kha anga jan beshi focus rei dong challa bahai karon bo katal ya pa bone tam na ya prai sheka bo industry o to bo like tam ni chanani bono je nuai ni khorang bai ang bo sakang musaka nuai ni khorang bai bo je bebe match like and boni personality
মানে খুব হামজা খাতা এন্ড আং ওয়ানসগো ব একদম বসকাং বনি তামলি সানাই বনি ই ইন্ডাস্ট্রি বনি নাহান মং খুব ব্রাই দং নাই হেসি abang ani ang wansoggo da te hine ke tai baki to tai tamo sanan ang ta buito jotono kaham cycle ang kana so tai joto thik no ma tong ang and am haikle no katal srai rong no ba katal chini je do phao je kaham srai dong because jong saimia jong tor beshirbag chini cinema ni timang se jong beshirbag recommend khlayo na nang phadi nang katal kaisa album khlai di ba jong abo nuk mani bisingo जोंबोथ' जत' जागा थाङैनो नुगियासिन त्रिपुरा साना पारावबो अनेक गाहाम दङ टेलेन्टेड दङ सो आं वानसगो अमतिहाय जे कताल सराय जे फाइनाय जे युथ रङ बनो जों सापर्ट होनान दरकार एन आबो आं आंनि सोसाय माने अक्रा चाक्रा बा निनि सराय रक जतनो साव बट बाहाय बरनो सापर्ट बरदि प्लास बाहाय बरनो तिख्लायबो दबदि नोंके जे जों बसकाङाव थाङैनो तेबो सिनि त्रिपुरा सा दखाना जों बसकाङ आगरै मानायता आबानि कायसा abota asada abai ubungnai ba ungnai haisi boskan usingnai haisi tasana hambai tungsa lama tini premier show nai mani olo ang youtube nai finai taisa ai tamon mala ai bo oron je hero bono je casting khaijak mani je lipikan loga lipika to age bo khaijak broni couple belai no matching belai muzangkha ओंखाय ओभारअल अमो जे दिस इयार नि जदि चिनर तो एवार्ड छे आबो आमा हाय रंग या किन्तु ओंखाय ओभारअल अमो ओ तिनि सङ ओंखे बिसिबो ब ते फाइनाय ते 365 दिन ब ते तंनाय भिडियो बायबो फाइट खायनानि बिनि फान कुपलुं ने आं मानसु आबोगै माने अमनो जदि बांग्रिनाय खा नाय भिउअर्स नरो भिउ बांग्रि मानो फियाबा बिउ ब मानया फनो आं बुखा दुखं लागता होला सलिड भिडियो मन बगे हामबाय